večer, dragi gosti. Moje ime je Ivan Dosković i ja ću ispred Udruženja građana tradicija srpskog naroda imati priliku da se zahvalim pre svega vama što ste došli na ovu tribinu i direktoru Međuopštinskog istorijskog arhiva Šapcu Radu Petroviću i Međuopštinskom istorijskom arhivu na gostoprimstvu. Tema današnje tribine je tradicionalni autoritet u očuvanju savremene porodice. Ovo je druga u nizu tribina na temu porodice i autoritet, koju porodica i adolescencija koja organizuje Udruženje građana tradicije srpskog naroda, i mi smatramo da u jednom nizu tribina možemo govoriti i treba da govorimo o problemima sa kojima se susreće porodica u savremenom društvu i naročito u periodu adolescencije koji je jedan težak period kako za roditelja, pre svega za te mlade ljude koji prolaze kroz taj za njih čudan, zbunjujući, nekada težak period. Na ovoj tribini će govoriti Jovica Mihajlović, pisac, dr. Predrag Tojić, i odobrane stihove će govoriti glumac Šabačkog pozorišta Mlađa Ognjanović. Ja vas ne bih duže zadržavao i dao bih reč našem govorniku, gospodinu Jovici Mihajloviću, a vama se još jednom zahvalio. Hvala. Ovaj mladi čovjek je bio brz. Ja ću malo odužiti. Stariji sam malo pa. Znate šta? Mnogo je toga što je nas stislo ovih godina dok smo neki manje izbrali, dok ja sam izbrao 60, moj drugar pored mene je malo više izbroja i tako dalje. Tako da se sećamo mnogih stvari, a ono što je evidentno je da smo porodicu uništili. Prvo su uništavale one vlasti koje su došle od 45. Normalno išlo se na to da se obezglavi porodica, da se uništi moćan čovek u okolini, da se taj autoritet uruši, znači da nema narod kome da se obrati, nikad mu je muka, nikad mu je loše, nikad mu dobro ide. Tako kad obezglavite taj narod, znači pobijete ili zatvorite ili ne znam, nija proterate, ne znam kako bi to formulisao, sve te ljude koji nešto znače u svojoj okolini, u okruženju i dalje i šire, onda onu bezličnu masu, to jest ljude normalne koji se po vaspitanju naših majki uvek, sine, pametniji si, skloni se, sine, pametniji si, popusti, i tako dalje. Znači, te ljude je lako onda umesiti, usmeriti i na kriv put, kao što smo i mi bili dugo godina, po mom mišljenju, na krivom putu. Znači, porodica kao stup našeg društva je stvarno bila uništena i uništava se i dalje. Evo, reću vam samo par stvari što možda promičavam, a ne primećujete, ali verovatno ću vas potaći da mislite. Koliko je važna porodica, to možemo vidjeti u hollywoodskim filmovima. Ono što mi gledamo kao akcione filmove, verujte mi, bio sam u Americi, u Kanadi, i uzduž i popreko, znači Hollywood postoji kao Hollywood, to je ogromna industrija, iluzija. Znači, onakve vožnje kao što mi vidimo na filmu, to nigde ne postoji u Americi. Može da se desi u nekoj godini neki narkoman i tako dalje, pa one brze potere što mi vidimo, ali to zabeleže sve kamere iz helikoptera i ove na ulici i tako dalje. Ali Amerika, ona druga, koja se retko viđa u akcijnim filmovima, je okrenuta porodici. Znači, porodica stoji uvek čvrsto. Onaj ko je stup porodice, otac ili majka, oni su poštovani od svoje dece i tako decu vaspitavaju. Retko koji ručak prođe bez molitve i retko koji roditelj se ne oslovljava sa vi. Ja mog oca nisam oslovljavao sa vi, ali dok moj otac je svom ocu govorio tata do pred smrti. Znači, on je bio za mene ćale, moj otac, a već ja za mog sina da ne pričam, možete sluti kako me zove mi Jovica. Znači, kako je to slabilo, tako smo i mi slabili. Po sebi i po svojoj porodici vam pričati, znači,
U Americi što sam video, to je po meni jedini ispravan put. Znači, porodica na prvom mestu, znači roditelji i cijela porodica stoji iza deteta, kroz školu, kroz njegov sport, kroz sve ono što on doživljava, što dete doživljava. Porodica je na prvom mestu. Kroz to poštovanje i kroz to zajedništvo, uz poštovanje, dobro poštovanje i adekvatno poštovanje autoriteta, znači njihova porodica je čvrsta. To sam isto primetio i na zapadu. Bilo je bukvalno strašnih scena kad sam se ja kao mladi Balkanac tamo adaptirao, pa gledao sam, pa bilo to čudno, to ponašanje tog zapadnog sveta. Međutim, verujte mi, evo sad posle 30 godina biti se na zapad, vidim da je to ispravno. Znači, nigde nisam vidio tamo, u stvari ne da nisam, preterujem, viđao sam majke koje u konfliktu dece zauzimaju stranu. To su majke sa juga, znači italijanske majke, španjolske, srpske i tako dalje. Nemci ne stavljaju se između svoje dece. Deca se pobiju, naprave konflikt, naprave priču i pomire se. Ali majka i otac ne učestvuju u tuči. Ostaju iznad. Dok mi se odmah udenemo u tu njihovu svađu, u tu razmiricu i među svojom decom napravimo problem. Ili smo s ovim detetom, mi smo protiv ovoga i tako dalje. Znači, to je bukvalno jedna mala moja digresija, kako je to tamo drugačije, mnogo drugačije i mislim da je to racionalnije. Nažalost, mi svoju tradiciju više ne poznajemo, ne znamo, izgubili smo je. Ja bih voleo da nije tako. Ja sam naučio neke junačke pesme kad sam imao 4-5 godina. Tad mi je deda izašao iz Mitrovačkog zatvora. Tamo je bio zatvaran par puta, pa osuđivan, pa sam onda puštan i tako da je, pošto normalno ja dedu sam upoznao u tim pauzama. Bio sam mali i prvo njegovo muško unuče, onda on nestaje na krilo i uz neke njegove primitivne gusle koje su činila dva, kako kažu mače, čokova ili čukunara ili kako čokova. I on gudi i tako polećela dva vrana gavrana i tako dalje i tako dalje. Da bi mene uspavao, ne bi li u to malo poznije doba stigli njegovi istomišljenici koji su bili na slobodi pa nisu bili stigli do Mitrovice, da čuju kako su ovi tamo u Mitrovici. Sećam se da je deda sedao prvi za stol, da je deda imao prioritet i u biranju hrane. Znači, on je sipao sebi, pa onda su drugi mogli nas. Ja kao mali sam mogu da uzmem iz njegovog tanjira, ali svi ostali su morali da čekati. Znači, deda je bio stup porodice i poštovao. To je nestalo. Mislim da je to pogrešno i da treba tu tradicionalnu vrednost, to je stup porodice, oca, majku, iznad svega poštovati. Jer tu nam leži spasenje od svega. Sad neko će reći, znate šta, pa ovaj tempo, pa radim prepodne, pa popodne i tako dalje. Mi ćemo se kao društvo morati prilagoditi tom tempu, to je na zapadu već odavno. Tamo imate prepodne idete da radite, popodne imate neku pauzu od sat vremena, sat i po, pa onda do 5 ponovo se radi. Ali taj ručak, tako i škole radi, isto. Znači, djeca idu prepodne u školu, pa dođu na ručak, pa idu popodne u školu. I to je tako. Vikend je, normalno svi ima vikend. Znači, nedeljni ručak i ti ručkovi preko cele nedelje su bitna stvar. Znači, ako nemamo vremena preko nedelje, žurimo sa tim prokletim dinarom i u stresu smo i tako dalje, ali nedelju moramo posvetiti jednu drugim. Moramo posvetiti svoje deci i bukvalno sa nekim primerima toj deci pokazivati gde, kako i gde im je mesto. Reću vam još jednu scenu, ispričat ću vam ono što sam vidio i dugo sam tragao za nečim, ja kao laik za neka druga stručnija objašnjenja, da li je to ispravno što se tako radi.
A reću vam šta me je to budilo. Pred jednim marketom sam vidio jednog roditelja da jede sladoled. I mali dečkić oko njega jedno 4-5 godina imao, je malo pa podviri se njemu pod ruku i kaže daj mi tata malo. A on ne govori ništa, on samo okrene leđa i nastavlja da jede svoj sladoled. Meni je bilo strašno čudno. Bilo mi došlo da mu baš udarim jedan lep aplauz, da odem detetu, kupim sladoled i počastim dete, pa što je strašno. Kad sam čuo posle komšinicino dete da kaže to je najobičnija stvar, hvala mama. Ja gledam, nešto nije u redu. Međutim, ustanovio sam brzo da moje komšije svoju decu drže drugačije, kruće, mnogo kruće. Ne kažem ja da ih ne vole, tamo posle sigurno ih vole roditelji. Ali poredio sam to sa mojim onim vaspitanjem koje sam ja pružao svoje deci i njihovo koje oni pružaju i ustanovio sam da debelo grešim. Kao roditelj sam vidio, na primjer, da ova deca u okruženju još ne porastu da kosačicu drže dole ovako za rudu i upravljač, a već kose travu. Moj sin je moje dvojčete pokosio kad je došao iz vojske i to do pola. I nagradio mi i otišao. Znači, tu su neki problemi. Gledao sam i konflikte dece. I ta deca ne gledaju majku. Ako pogledaju, ona kaže, bori se. I to je osnovna poruka majke. Da se on bori za svoje mesto u svom društvu i to je autoritet koji se poštuje. Danas, iz ove daljine, djeca su već malo odrasla, imaju svoje porodice, mislim da sam grešio. Ta prevelika ljubav i ono što mi to često puta govorimo, pa to ja nisam imao, da ja njemu pružim, pogrešno. Po meni je mnogo pogrešno. Pogotovo u ovoj eri brzog života, gde je na dohvat ruke bukvalno sve, znači od onog najlepšeg do onog najgoreg, mislim da porodica mora da ima jedan autoritet koji će baš bukvalno reći detetu da ima i crvljiva jabuka i da to treba na taj način da se rešava i da to dete veruje u tu priču. Onda ćemo se vratiti sebi. Mislim da ćemo biti na pravom putu da svoje roditelje ponovo setimo ih se i da svoje dece pružimo ono što treba, na pravi način. Ništa to dete naše neće ostati uskraćeno za ljubav. Sigurno. Samo će veću ljubav i po meni i dublju doživeti od nas i s nekim poštovanjem nam vratiti ono što mi njemu dajemo. A verujte, u današnje vreme, ja vama pričam, mislim da vi bolje to znate nego ja, nažalost, da danas roditelji strašno mnogo imaju problema da dignu decu. I ekonomskih, i ovakvih, i onakvih, to gledam po svom okruženju i neću više da vas davim sa mojom pričom. Mislim da roditelji zaslužuju to poštovanje i da to deci fali ovoj našoj deci. Kroz sport kojim se bavim već ko zna koliko godina, vidim da deca koja imaju poštovanje sprem roditelja i gde roditelji učestvuju u tom njegovom sportu, gde postoji komunikacija klub, roditelj, takmičar, da je uspeh maltene zagarantovan. Tamo gde nema te komunikacije, gde nema tog poštovanja, tog trugla, tog respekta i tog uzajamnog i pomaganja i usmeravanja, nema ni uspeha. Eto, toliko sam ja htio da vam kažem, mada ima mnogo primjera koje bi mogo da vam ispričam, da vam kažem koliko mnogo grešimo što smo napustili svoje korene, što smo napustili svoju tradiciju, jer ta tradicija, verujte, održala nas je i po Turcima, mada nas od komunista nije spasla. Najgori tata u gradu. U sobi dim,
tišina. Pogled od mene krije. Zagledan sam u prazno, moj tata rakiju pije. Ko da ga muči nešto i u piću traži spas. Dnu flaše sve bliži, a sve dalje i dalje od nas. Tata ne može više bez flaše, ko bez vode, i strah me. Mama će možda jednom u noć da ode. Oči mu mutne, sive, usne su mu sve bleđe i bleđe, a i prijatelji stari dolaze nam sve ređe i ređe. Poneko se razboli, neko pogine u ratu, a ja gledam kako flaša ubija mog tata. Mama i tata se jutros ne vole, pa me čas on tuče, a mene još uvek jako bole udarci onog Janka od juče. Mama i tata se jutros ne vole, pa krivca traže, ko da to je važno. I kad bi hteli jednom zbog mene, makar još jednom, da se zagrle snažno. Mama i tata se jutros ne vole, govore, gotovo, spominju ružne stvari, reči čudne, sudnica, ludnica, parnica, pakao, podstanari. Mama i tata se jutros ne vole i sam sam u sredini. Već glume strance, kad bi barem imao brata pa da ih nekako vežemo u neke lance. Mama i tata se jutros ne vole. Samiji sam jutros, samiji od svih. Govore s kim ću živeti sutra. Nude mi mleko. Ja neću mleko. Ja hoću njih. Mama i tata se jutros ne vole. Tata bi negde u svet da zbriše. Briga ih što će sad onaj Janko da se od sutra osili još više. Obukao je kaput, ništa rekao nije i srce moje snažno počelo je da bije. Tata ostavlja mamu, kažu zbog neke žene, samo mi nije jasno zašto sada ostavlja mene. Kako da ga zadržim ovim malim rukama mojim, a dobro zna kako noću mraka se bojim. I kad mi bude jednom doneo čokoladu, reći ću mu da jeste najgori otac u gradu. I ova moja mama treba da se stidi. Može da vikne stani, a ona mu kaže idi. Sada bih predao riječ doktoru Predragu Tojiću koji će govoriti o našoj današnjoj večerašnjoj glavnoj temi o tradicionalnom autoritetu, očuvanju savremene porodice. Poštovani direktore, dame i gospodo, porodica je najstarija institucija u ljudskom trajanju. Institucija iz koga su potekle sve institucije do današnjeg dana, a mi ono što brojimo u našoj civilizaciji brojimo otprilike 2000 godina, možda i koju 1000 pre toga. I sve vreme toga je porodica institucija i sve vreme je porodica u velikom iskušenju. I koliko akteri u porodici, pre svega
muž i žena, potom otac i majka, deca, njihovi roditelji, deda, baba i ostali, uspeju da ta iskušenja savladaju, onda se rezultati reflektuju i na širu okolinu, odnosno na državu celinu. I praktično iz porodice se istekle sve institucije, i privredne, i kulturne, i obrazovne, i sudske, i državne, od jedne te male ćelije i teoretičari, materialisti, teoretičari materijalnog društva kažu da je porodica osnovna ćelija društva. Teoretičari iz sfere duhovnosti kažu da je porodica blagosloveni dar, vrelo iz koga teče dalje život na merilima ljubavi, razumevanja, sloge, trpljenja, kajanja, praštanja, milosrđa i da ne nabrajamo, mnogo epiteta ističe u harmoniji jedne porodice. Možda nemamo dovoljno vremena, ja ću pokušati da budem kratak, da se ne vraćam ni duboko u istoriju, ali neki stvari moramo naglasiti zato što da se povežu uzrok i posledica, jer mi danas živimo u vremenu velike kuknjave i jadikovke oko toga da nam je bela kuga tu, da nam se porodice raspadaju, i to ne samo u Srbiji. Mi Srbiju najbolje poznajemo. To je problem i cele Evrope. Oni imaju samo mehanizme administrativne i materijalne da mogu tu porodicu da drže i dalje pod nekom kontrolom, da im se ne izmiče toliko koliko se izmiče tamo gde je tanko kao što je kod nas. A porodica ne počiva na materijalno, ona počiva na duhovno. I obzirom da smo, većina od nas ovde, prošli kroz školu dijalektičkog materijalizma i uglavnom nemamo ugao posmatranja, taj duhovni ugao posmatranja, a on je suština postojanja i porodice i nas kao pojedinaca i društva u celini. Porodica je, govorim sad o porodici u Evropi i porodici u Srbiji. I Srbija se ne može razdvojiti ni u kom slučaju geopolitički, antropološki, populacijalno od Evrope, sve politički, i sad ovom našom kandidaturom i tako dalje, tim dugim putevima do priznanja onog što je već realno tako. Ona je koncipirana porodica na hrišćanskim postulatima u Evropi, pa i kod nas, pošto smo mi deo hrišćanskog naroda, možda ne mislimo uvijek na to, iako se rado izjašnjavamo, mi smo pravoslavci, a i o pravoslavlju i o porodici o tome uglavnom ne razmišljamo na taj način kakav je suštinski koncept porodice. Jer porodica je jedan hram. U tom hramu otac, pošto živimo sve vreme ovo, kako traje hrišćanstvo, u periodu patrijarhata. Znači, otac je onaj koji je glavni. I on je praktično Bog. Srbi su dodali i batina, zato što je on korisnik prinude, kažnjavanja, fizičke represije i tako dalje, a onda je majka, ona je Bogorodica. Zato što ona rađa mlade, Bogom mladence svaka u svome domu. I vi opet ne mislimo na to. Ja sam, pošto sam bio anestezijolog, pa sam učestvovao u mnogo rođenja dece kroz carske rezove, kroz reanimaciju dece u porodilištu. I kad se dete rodi, tog momenta, mi kao učesnici u tome, mi ne znamo da li se rodio akademik, general, admiral ili robijaš. Da li će šta od toga, što sam malo nabrojao, biti, sve zavisi od toga kako će porodice u tom gnezdu, u tom hramu, malom, mini hramu, teći odnosi. Da li će ta harmonija trajati, a mi svi znamo iz naših iskustva, iz naših života, tamo gde se poruše odnosi, gde nastane disharmonija, gde se izgubi autoritet oca, majke, iz bilo kojih razloga, iz tog gnezda ne mogu da izlete
golubovi, visokoletači, jer im porodica podseče krila, da ne mogu da lete tako, nego izleću raznorazne zrake, vrane i da ne nabrajam neke druge ptice i ptičurine koje su mi deci odredili našim ponašanjem, roditeljstvom, nakaradnim roditeljstvom. Porodica je predmet posmatranja, izučavanja, teoretisanja i praktičnog sociologa, istoričara, pravnika, lekara, psihologa, andragoga, antropologa, svih vrsta profila obrazovnih poslanika, učitelja, profesora, nastavnika, do profesora univerziteta i akademika. Znači, svima je porodica u nekom praktičnom i teoretskom fokusu, zato što to ona ima potrebu. Ali sva ta naša teoretisanja, ako se ne usaglase i ne harmonizuju u praktičnom jednoj sredini, bilo da se radi o lokalnoj samoupravi ili na nivou države, ako se ne harmonizuje i ne primeni u porodici, to sve onda ide trapavo i onda idu ova naša kuknjave i jadikovanja i uglavnom svodimo na to: nema posla, nema plate, nemamo para, a pošto je svet uopšte, opet o čemu verovatno ne razmišlja uvek i dovoljno, on je bipolaran. Sve je nešto levo, nešto je desno, nešto je gore, nešto dole, nešto je toplo, nešto hladno. To stari narodi, kao što su Kinezi, oni imaju i yin i yang. I sad te dve mere određuju ceo život i to određuju unazad 10.000 godina. Ja sam uzeo hrišćanstvo kao meru naša, ono traje 2000 i nešto godina, 2015 godina. Ali mi živimo u Evropi, mi smo Srbi, mi živimo u okviru te pravoslavne konfesije za koju se izjašnjavamo, smo verujući pravoslavci, onda kao takvi, onda moramo nešto tog pravoslavlja primeniti u svome tomu. Opet živimo u vremenu, i to je vreme koje traje unazad 100 godina, bar na iskustvu Srba i Srbije. Ujedinjenjem u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca 18. godine ušlo se u jednu rogobatnu zajednicu nestišljivih, nesloživih naroda sa različitim istorijskim trajanjima, sa različitim duhovnim kulturama, sa različitim materijalnim kulturama, i to je naravno, ta zemlja je bila kratko i oročena, dolaskom Drugog svjetskog rata ona se raspala. Ponovni pokušaj se napravi takva zajednica na tim rogobatnim osnovama nije uspeo, s tim što sad, pored između dva rata je bilo mnogo nezadovoljstva i odsustva i pravne države i odsustva pravde. 1945. godine ne samo što je nestala pravda i pravo, nego je došla ideologija koja je rušila sve postulate koji su bili utemeljeni u tom narodu i pre svega u duhovnoj sferi, a onda i materijalnoj sferi. Onda su došla, posle ta vremena, Ponterosa, Trsta, došla je televizija, pa je došlo, ne znam, Temišvar, Buvljaci, Segedin, Budimpešta, Beč, Istanbul, Solun. I došla je agresivna medijska potrošačka ponuda koja nudi jednom narodu koji je iščupao sebe iz svog duhovnog korena. Porodicu je sveo na marginu karijerizma, jer on je kao drug u komitetu i to morao da svoj obraz stavi pod taban da bi mogao da dalje napreduje kod isto tako obezobraženih nadležnih drugova, i tako smo dogurali do ovog raspada 1991. godine. I onda smo mi nastali po inerciji kao kad se lokomotiva otkači od vagona. Dođe do nekog ubrzanja, ono se rastaje i vagoni po inerciji idu dalje još. I vi sad gledate, opet o tome ne vodimo dovoljno računa. Mi se ubismo, naši tabloidi, naša televizija, ubismo se da li je Severina Aleksandra dobila od onoga Milana Popovića na čuvanje koliko, da li je Severina snimila donji veš, da li ima ovakve i onakve
u donji vešak i tako, i to, naravno, to se sve namerno radi, da bi jednostavno pažnja sa svega bila skrenuta na krajnje jeftinu površnu zabavu i to sve ide u virtualnom smislu i mnoge mlade devojke kod nas, naša deca, imaju nameru da budu Kaleuše, da budu Severine, da budu ono i majke, pre svega majke, im povlađuju jer to vide da će doći do nekog novca koji su sve uslovi da se propadne na tom putu do nekog mogućeg novca, to niko ne razmišlja. Kao što i ta razmišljanja, ona su opravdana ako počivaju na nekim zdravim stvaralačkim temeljima. Poput, sad prevodim na sport, svi bi vjerojatno dečaci žele da budu Novak Đoković. I to je sasvim opravdana težnja i želja da se to bude. I kamo pusta sreće da ima takvih više, ili bar da mi znamo za njih, stidljivo se oni imaju. Novak Đoković se sam izborio za to. I to je dobro što ga imamo i što on postoji. I to je najbolji dokaz da u ovom narodu još uvijek ima biološki potencijal, još uvijek duhovne moći, da se može iz ove naše kaljuge jadikovske, kaljuge u kojoj samo kmečimo, da nemamo i da nam je nedovoljno. Niko od nas ne razmišlja i ne prenosi to u svoje okruženje. Da li nam sve to što se nudi na televiziji? Jer na televizijama reklame zauzimaju 50% vremena. Od svih programa koji se nude i vesti i ne znam, obrazovni, toga ima sve manje, filmova i tako dalje, to se sve prenosi, da li je moj deda rešio da mi kupi sve što treba i tako dalje, i to je opravdana njihova ponuda i oni moraju da plasiraju to. Potrošačko društvo je nametnuto, to je nešto novo. Ovo je imperija koja se valja nije na ovom prostoru naše domovine, koja nikad nije bila, niti se može porediti ni sa kakvim carstvom rimskim, otomanskim, habsburškim, nemačkim, frankopanskim i tako dalje. To je nešto potpuno novo. Tome se da li može odupreti? Verovatno ne u onom željenom obimu. Ali svaki roditelj mora da se zapita da li detetu treba kupovati ljubav za izostanak one prave ljubavi, one istinske ljubavi. Jer malo pre je oca rekao, mi ćemo morati ovom namerom da uđemo u Europsku uniju, mi ćemo morati da prilagodimo naš rad njima. I vremenski, ali i po intenzitetu. Prema tome mi ćemo imati manje vremena za prazne hodove, za gluvare, za tangubljenje i za noćovdijstvo. Trenutno u Srbiji je zemlja noćovdija. U Beogradu svi splavovi kafići rade celu noć. Ti ljudi nemaju snage, biološki nemaju snage, da sutra budu, da bilo sutra šta rade, nego se odmaraju do sledeće noći, iz noći u noć. Roditelji su i moćni i nemoćni da se oduku to. Pogotovo majke, jer naše majke, naše bake, naše pravake su očuvale Srbe da budu Srbi. Inače, da nije bilo tih baka i te njihove čestitosti, te njihove lepe slovenske duše, duboke, široke, tople kao sunce i sjajni kao mesec, mi bi bili sad džugašvili kao što neki već postaju to, postaju Roberti, on se preziva Atanasijević Robert ili Milenković Žak i to. Ono ništa to ne znači ni imena. Jer mislimo da ćemo prihvatanjem takvi nakarada, jer deda je bio Živoran, otac Milosav, a sin je Žak. Ali to se sve može i menjati, ali o tome mora da se razmišlja. O tome moraju da postoje i ove tribine. Makoliko bilo malo postoje. I ono što je naša
trenutna najveća slabost, a to je odsustvo vere u sebe. Porodice pucaju zato što puca vera, a ne vera u Hrista. Ne vera, ona je osnova svake vere, nego vera onog, ovo ja hoću, ovo ja mogu dobiti, ovo moja deca moraju da poštuju. Bez prisile, bez prinude. Država je prinuda. Vi to vidite sad, isečavam struju, sad što niste platili. Niko vas ne pita da li ste mogli, a vi sami sebe ne pitate da li sam potrošio na nešto što mi nije trebalo, a potrošio sam struju i nisam platio. I greh postoji u svakom od nas, ali ovo nije posipanje pepelom po glavi, nego ako analiziramo svako sebe, svako svoj porodicu, mora da traži uzrok i svoj udeo u nekom posrnuću, da ne kažem on propasti, daleko bilo, da bilo ko dođe u porodičnu propast. Vi znate po crnim hronikama svega je. Odupret se tome može ljubav, ali ta ljubav ne može ljubav da bude samo strast. Ljubav ne može da bude samo ono mladalački žar koje nas nosi. Ljubav se mora da štedi za ceo život, ali da se troši u celom životu. A ta ljubav se praktično pokazuje i dokazuje svakoga dana. I deca su najopasnije sudije svojih roditelja i najopasniji svedoci. Jer oni vide, oni registruju kad roditelji prave kapitalne greške prema deci. I jedno prema drugom. I onda oni počinju da gube veru, društvo, nivo škole, ulice, noćnih klubova i tako dalje, ih onda vodi ka stranputici, jer otac u našem vremenu, a ovo vreme, ja neću da ga sad ideološki ni grdim, ni krstim, ono traje od 45. godine. Ili je svaki zaposlen, ako nije hteo da omasti ruke i da ih napravi lepljivim za deo tog društvenog kolača, koji je uvek bio mali i kratak, niko nije bio dovoljno plaćen. Ali oni koji su imali više vere, više morala, više časta, oni su se sa tim saglašavali i nekako organizovali svoj porodični život da taj kolač iskoriste na najbolji mogući način. Oni koji nisu, oni su otišli kao i oca u Švajcarsku, otišli i naši ljudi, Srba, sad ima 4 miliona inostranstva. Talas naše migracije je potekao iz Srbije tek posle Drugog svjetskog rata. A pre toga je otišlo možda oko pola miliona između dva svjetska rata i pre Prvog svjetskog rata iz Dalmacije, iz Like, Korduna, Slavonije, Bosne i Hercegovine. Pola miliona. Od Drugog svjetskog rata do sad smo stigli na 4 miliona, od toga je 3,5 miliona otišlo iz Srbije. I to 3,5 miliona ljudi, pogotovo u početku, koji su bili totalno nekvalifikovani, neobrazovani, oni su otišli kao grozova radna snaga u okviru privremenog rada u inostranstvu, u okviru njegovog dogovora sa Vili Brantom i u okviru spasenja socijalizma u Jugoslaviji i u okviru nenaplaćenih ratnih reparacija od Nemačke. Ovo što sad Grci traže da naplate, naravno, to je završena stvar. Ali tad su naše seljaštvo, tad je Srbija počela se pustoši, tad je taj seljak naš omirisao blagodeti materijalne tog zapada. I on je počeo da gradi onda sliku svoju, da sebe projektuje u to i onda je dolazeći ovde izazivao i zavist i zlobu kod svojih zemljaka, oni ritari, mučenici, neobrijani, krezavi, usukani. Pa kaš kako je živi kao beg,
On pitanje da li živi kao Beg, on radi u kanalizacijama Hamburga, Minkena, Ciriha i ko zna gde. Govorim o tom talasu koji je bio 60. godina. Naravno, sad nam odlaze najobrazovanija djeca. Ja sam sticao okolnosti, pošto sam bio državni sekretar Ministarstva dijasporu, bio u 37 država sa tim našim ljudima i sa mnogo naših mladih ljudi koji su za koplje ispred svojih vršnjaka u svojoj biološkoj, psihološkoj i obrazovnoj potentnosti. I to naravno, to je dobro, ali nije dobro jer njih nema ovdje. A mi smo ovdje ostali bez ideje kako da radimo, ostali smo bez ideje kako da stvorimo nešto svojim rukama, svojom mišlju, svojom pameću. Mi ovdje tražimo zaposlenje. I tražimo, jer sam 100 puta čuo, plata jeste mala, ali redno. Naravno, ovaka vrsta privatizacije, ovaka vrsta kapitalizma, kako oni zovu neoliberalizam, to je jedan banditizam, jedno pljačkaštvo, a kao hoće da ga malo našmekuju, on kažu neoliberalni kapitalizam. Nije niko za to da taj ne bude plaćen, da taj bude robljivo, ali taj mora da shvati, i svaki naš čovjek mora shvatiti, rad je uslov života. Porodica je nešto što se mora negovati, kao što zaljubili neka vrste cveća, znamo da ga i zakidamo i da mu menjamo zemlju, da mu menjamo vodu, da ga iznosimo na sunce. I to su sve uslovi za trajanje porodice. Da li se mi to možemo odupreti pojedinci? Da. Ali mi smo u zadnjih tih 70 godina našeg života ogrezli u jednoj zlobi, u jednoj zavisti, u jednoj omrazi, što hteli ne hteli da priznamo, počnite od najbezazlenijeg animoziteta prema okolini, to je ogovara. Ono koji zatvori vrata za sobom, koji je bio ispred prostorije, on je predmet ogovara. I kod Srba nijedan uspeh se ne prašta. A svaka zahvalnost kratko traje i zaboravlja se potom. Naravno, zahvalnost je najmanji problem. A uspeh jeste mera. Da bi mogli da motivišemo sebe. Mi za sad imamo motivaciju samo finansijsku. Većina ima sjajne dece, mlade dece, koja, što bi rekli pežorativno, baštaraju knjige, internet, stiču znanja, govore strane jezike. To je se sve desilo za zadnje 20 nekoliko godina. Ta deca su prepoznala nemoć svojih roditelja da se odupru bilo čime. Nisu znali da se odupru ni pogrešnom glasanju. I mi nismo nevini, mi u celini, kao roditelji, kao očevi, kao majke, u posrnuću države u celini, pa onda automatski naši porodice. Pa smo došli dotle da su nam deca otišli. I moje dve ćerke su otišli. Jedna se udala, za Nemca rodilo dvoje dece, ona se nikad više u ovaj korpus neće vratiti. Druga je neudata, otišla je da bi bila blizu sestre i da zadovolje tu znatiželju putovanja, prihoda i tako dalje, koji ja više nisam mogao da obezbedim nego što sam obezbeđio. Prema tome, svaki rod mora da se zamisli o tome šta radi i kako pri formiranju porodice mora da ima projekciju, ali onda moraju jedna i druga strana, i nevesta i mladoženja. Šta ih od života u životu očekuje? Očekuje ih je velike iskušenje, a iskušenje se savlađuju ljubavlju, razumijevanjem
savladaju strasti uzimanja. Nama je opet za tih 70 godina učipovano u naše centralne nervne sisteme, u sivu masu naših mozgova, učipovano to strast uzimanje, državno je, neće niko vidjeti, proći ću, provuću se i tako. A radost davanja ne. Mi imamo radost, odnosno davanje doživljavamo kao obraz. Bilo da se radi o državnim nekim davanjima, bilo da se radi o porodičnim. Vi vrlo često čujete, ide mi svadba, a ja nemam, a on je zadužio, ne znam, špore ili televizor i tako dalje. I mi se onda stalno zapetljamo i zadužujemo materijalnim i materijalnim nas dužujemo. A situacija i vremena je tako da smo mi materijalno nemoćni. A ranije, u tim surovim vremenima u kome su porodice živjele više detne porodice, pa su bile zadruge, naravno to se moralo raspasti, jer došlo je tako vreme, prošlo je 19. vek, sve to moralo da se desi, ali onda su izgubljene uzde na tom malom porodicu, gde je muž i žena jedno ili dvoje dece. I mi onda dolazimo dotle da se mladi ne žene, niti udaju. U Srbiji ima 155.000 u seli momaka od 30 do 60 godina, ako je taj momak od 60, došao meni je 70-a, koji nisu oženjeni, nikad neće to biti. I nije stvar samo u tome što je to katastrofalni natalitet, što je to bela kuga. To postoji i u drugim zemljama u Evropi. Ali je to stvar u tome da mi to svesno radi. Da mi sve ono što bi moglo da nas obraduje, da nas raduje, da nas veseli, da nas otopli, ljudski otopli, mi to sve zamenimo za vatru. Da li ćemo se dovoljno nahraniti? Da li ćemo imati dovoljno piti? I to je mera našeg života, je hrana i pivo. I pogledajte, možda i to ne gledate dovoljno, ja pošto sam lekar, onda to je jedno profesionalno opterećenje, ja gledam decu našu, koliko su deca ubojene. Zato što i demon, taj frustracija, ta koju svako od nas ima, on umiruje jako i umiruje pivo, pogotovo muškarci. I onda iza toga sledi onda čitav niz i bolesti i svega toga, što se sve opet to prenosi, opet ide u krug sa tim natalitetom, sa izdržanjem velikog broja penzionera, invalida i tako dalje. Mi smo u tome, u toj disharmoniji porodice, odsustva autoriteta, narušili to toliko to da mi na posao odlazimo i nosimo probleme s porodice. Mi imamo masu tih traumatizama, industrijskih, radnih, da je kod nas 25% od postojeće populacije penzionerske, invalidske penzionere. Najveće industrijske zemlje na svetu, odnosno u Evropi, na svetu, Japan, Švedska, Nemačka, imaju 7 do 8% invaliditeta, profesionalnog invaliditeta. Sad, ti 25% nisu uvijek posljedica povređivanja, traume ili dugotrajne izlaganja toksičnim sredstvima rada, poput što je zorka, bilo je viskoza u Loznici, prva iskra u Bariču, župa u Kruševcu i tako dalje. Na nesreću, nama u okviru industrializacije Srbije posle ratne zapalo da dobijemo mnogo kemijske industrije. I mi smo to lako prihvatili, jer tu ćemo mi zaposliti te ljude, a onda smo proizvodili invalidske penzionere i onda smo proizvodili sve, mnogo čega još invalidskog i naravno to je bilo i korupcija. I toga da su ljudi proizvođeni zdravi invalidi
Ali i tu sad nešto, mnogi su ljudi završili svoje živote, više ne mogu se ni proveriti, ni opravdati, ni dokazati, i tako dalje. Autoritet majke ne može da bude nerečen. On mora da bude vidljiv, on mora da bude delatan. Deca vole majku, verovatno više nego oca. I to je i normalno, jer majka je to dete nosila u sebi. Otac je samo ponekad u naručju. I majka mora da se bori za njega, ne može da ga odbacuje, ne može bade da zameni majku. Mora da bude, jer društvo pokušava da, i to se iskupljuje za sve promašaje koje je napravila na nivou tog stuba, te institucije, porodice, ne znam da se otvaraju obdaništa i tako dalje, ali sve to nije dovoljno. Svi materijalni ustupci, sva materijalna dostignuća koje ovo društvo može da uradi danas, možda više nego juče, nisu dovoljni ako izostane jedna osmišljena porodica, harmonični odnosi u toj porodici. Koliko smo mi površni? Vi to vidite, zadnjih 20 godina sve venčanja su crkvene, ona su ceremonijalne. Tamo se gleda da li će da očepi mladoženja mladu ili obrnuto i da aplauzi, kao na utakmici kad se da gol, onda slede aplauzi. I to je jedan površni pristup, to je veoma ozbiljan čin. Brak je sveta tajna u hrišćanstvu, kao što je krštenje sveta tajna. I taj koji odluči da ide pred oltar, mora da odluči o svom ulogu u toj zajednici koju formira pred oltar. Jer maltene 50% brakova se sledeće 2-3 godine razvode. A ušli su u brak u 30 neke godine. Šta je to problem? Problem je površnosti i nespremnosti da se iskušenje porodice nosi zajedno. Ne može se porodica nositi samo od sebe, nego nose roditelji. Neće se nikad više da date autoritet oca, tog tipa da greši kaiš ili da vadi neko drugo vaspitno sredstvo i da potvrdi ono da je Bog i batina u porodici. To se nikad neće raditi. Taj autoritet se ne vraća. Ali autoritet oca brižnog, oca odgovornog, oca požrtvovanog, oca toplog, oca koji razume majku, koji pomaže majci, koji pomaže djeci. Bez obzira na svu to optereću. Ne mora se sediti na političkim skupovima. Sve to može da se otkaže zbog djece. I da se opet sve stigne. Naše porodice jesu bile više dete, ali jedna žena rađala u porodici po 10 dece. Ali su oni imali nedeljni svečanost, nedeljni ručak, kao što i oca govori. To što taj zapad, o kome mi imamo ponekad veoma ružne kvalifikacije, da su oni bez duše, da su ovakvi, da su onakvi i tako dalje. Oni u porodici spašavaju i državu. A mi državu rasturamo kroz porodicu. Jer ako nam je sve dozvoljeno u porodici, onda nam je sve dozvoljeno u državi. Ako možemo, mi dečju ljubav, igračkom, nekom materijalnom nagradom kupujemo samo za jednu kratku vremenu. Možda ne duže od dana. Što je dete manje ono što proizvodi u svijetu? Pazi. I nema, toga više ne vezuje. On nema pažnju ni prema ocu, ni prema majci, od malih nogu ili nismo mi bili dovoljno pažnje. Jer ta pažnja raste sa vremenom i raste kroz dnevni odnos. I ona počinje da se topi i
pažnja se preseljava negdje na drugo mjesto. Dobro je ako je ta pažnja se prenese na neki sportski ili neki literarni, ne znam ja, ima raznih udruženja, to je dobro, jer će onda se spasti tu pažnju da je uludo i grubo ne potroši. Mi, gledajući te evropske narode i države u kojima boravimo i od kojih učimo i tako da ima od njih mnogo šta da se nauči, ali mi gledamo samo materijalno dostignuće i to gledamo odavde i kaže lako je njemu i tamo. I gledamo i najradosnije smo to ako možemo da ih na bilo koji način opljačkamo. To nije ništa poučno. Naši ti, kažem, ja govorim na osnovu njihovih priča, njih čerupaju od carine i policije na carini preko svih drugih institucija u Srbiji, preko domova zdravlja, bolnica i tako dalje. I oni njihova iskustva su, kaže, kad dođu negde i kad treba napraviti da se interveniše za tatu, mamu, bolest i tako dalje, onda se samo ispostave specifikacija da se ne bi tražio novac, nego specifikacija potrebe ovoga izvođača radova ovde, a on će njima dati pare posle. Naravno, to su sve ružne stvari i na sreću ne radi se to masovno, ali svaki taj koji ima stekne takvo iskustvo o toj zemlji koju voli, tamo strašno je voli, i voli je mnogo više nego mi ovdje. Njemu ne bi palo na pamet da u Đukanovića Sokaku svake godine polomi novo zasađenje stranice koja je zasadnje komunalno. Ili da ošteti bilo što, ili da uzme sprej koji košta, ne znam koliko košta sprej, neki je 200 dinara, pa da po saobraćajnim znakovima šalje. Mi to radimo. To rade naša djeca. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja ne poštuje signalizaciju koja mu čuva život. Život čuva drugih ljudi od njega, jer on nema pravi informacije gde se kreće. Po Šumadiji vi nemate putokaze, jer kaže da skinu onu tablu gde piše glogovice ili ne znam šta, je dobro za pečenje paprika, varenje u jesen za ajvar, ili je dobar lin, i naravno gdje ne izgore, jer taj lin nije dugačak. I da nemate, ne znate gde se nalazite, a naroda nema. A nekad je bila vojna doktrina. Kaže, kartu čitaj, a seljaka pita. A sad nema seljaka u Srbiji. Seljaci su u gradovima, Srbija je prazna i pusta, u gradovima je nabijeno naroda, i to je dostignuće zadnjih 70 godina koji nije ni trebalo. Jer nikakve selekcije nije bilo u Gajbu, Alija, negdje vojska u Turaka, puni gradovi, i naravno da se niko ne nađe urađen, ne mislim ni na kog prisutnog, i ni na kog konkretnog. Taj narod sad tu visi, tamo je izgubio sve, ovde nema ništa. Deca ga stežu za penziju, vataju unučad da bi mogli da idu na kafiće, da bi mogli da konzumiraju drogu. Mi u Srbiji imamo 100.000 narkotika. Registro. Mi u Srbiji imamo 30.000 venskih zavisnika. To je ono što nađete špricevi na grobu. I na svim napuštenim nekim ćoškovima zgradama. To je zabrinuto. To su naša deca. Ja sam sticaj okolnosti radeći ovo. Učestvovao u otimanju od popa. To je od smrti. Jedno 50 narkomana koje donesu ponoć u najdubljoj mogućoj komi. I roditelji dolaze i traže čim iz toga izađe. Odmah kući da ga vode, a protokol je da ide na psihijatriju, da bude obrađen tamo i da vidi tamo tu nesreću tih ljudi koji su sumac išavši. Roditelji se boje da se ne osramote i njima nije dovoljno toliko, da je on upao u komu zbog predoziranja. A od tih 50, kako sam rekao, nekoliko njih je umrlo, pored svih mogućih intervencija, ili je to bilo kasno. To nama sve sledi i ta priča sa drogom i sa porodicom, ona ima izuzetno veliku vezu.
to tek uvećavanje tog problema. Tek sve. Država o kojoj mi smo nasledili taj, opet je to tekovina ove pređašnjih vremena, da država treba da misli o sebi, a mi ništa ne učimo. A šta je država? Jesmo mi država? Jesmo. Nema institucije države bez odgovornog građana. Ovo ne govorim sad kao Vučić. Njemu je to politička poštapalica. Ovo je suštinski problem. Moramo odgovarati prema sebi. Da li smo dovoljno učinili? Da li je naš autoritet radni, vidljiv autoritet u porodici dovoljno? Da li smo mogli da ga podignemo? To je za razmišljanje bolje da svi mi razmišljamo o tome, nego da razmišljamo da li će Šešelj biti kapšen, vraćan u karu, nije vraćan. Jer nama je televizija isprava mozgove do kraja, da moramo sve emisije informativne da znamo, da bi mogli da slavama, na preslavama ili na bilo kakvom druženju mogli da komentarišemo, da ne budemo van toga. A što ne znamo šta nam muž radi, šta nam žene radi, šta nam deca radi, to nije nama bitno. Naše slave su se pretvorile u arene, u poprišta, promašeni političkih razgovora koji nemaju nikakvog smisla. I to što se trabunja na tim slavama, ja sam već 10 godina prestao da idem, jer više ne mogu da podnosim, jer nema lepog razgovora. Nema razgovora onog koji nas uvodi u neku novu etapu razmišljanja, ali razmišljanja ka dobroti, ka lepoti života. Život je veliki zakon. On se mora da izdrži, ali se u njemu mora da uživi. U problemu oko Kosova. Mi smo vrlo često zamjenjivali teze o Kneževom zavetu i Kosovskom zavetu i ne znam ja, za Kosovo se ne gine, za njega se živi. A može se, kako se živi? To živi ćemo biti moćni, ćemo biti u glavi moćni, ćemo biti u duši, bogati. Pa ćemo automatski biti u džepu, ali ne to da nam to bude neka prednost, neki status, jer mi džep držimo kao statusni simbol. I to nam je pomoćno sredstvo. Da bi mogli smisao života da ostvarimo sa svojim najbližnjim, pa sa svim onim bližnjima, a svi su nama bližnji, i oni u Subotici, i oni u Vranju, i u Pirotu, i u Loznici, i u Užicu. I porodica će i dalje, mi smo nespremni u ovom trenutku, biti u ogromnom iskušenju. Vrlo često i naši na televizijama, konsultanti koji tamo govore, naprimjer, u Francuskoj je iz 20% samo venčanih brakova se rađaju deca. Ono je sve ostalo iz vanbračnih zajednica. Zakonodavstvo, ove agencije, rodna ravnopravnost, poverenik za rodnu ravnopravnost, ne znam, je komesar, tako je, oni zagovaraju to i zakonski to reguliše se ravnopravnost bračne, vanbračne zajednice u otimanju jedni od drugih, u nasleđe i tako dalje, novo stečenih nekih imovine i tako. Naravno, to je, ako je pravda u čovjeku, ako je čoveka u čovjeku, on će to regulisati bez tih institucija. Tako. Šta znači to? Favorizovanje vanbračne zajednice u kojoj nikoga ništa ne obavezuje, ali materijalna strana je nasled. Kako? Ili da ne govorim sad u gej paradi, to je deo populacije koji je iz naših porodica potekao. To su naši ljudi. I to nije nešto novo. Od kako je svete veka to postoji. I prema njima ne treba se ni tući, ni omalovažavati, ni podcenjivati, ni vređati, ni ništa. Oni se moraju doživjeti da su tu. Oni traže da mi budemo svedoci, da držimo sveću,
da aplaudiramo, to ne mora. I niko nas ne može na to ni nagoditi. Tako i branimo porodicu, tako branimo i autoritet, ali ne možemo nagovarati decu da ide da bije peder i da piše po Beogradu, po svim mogućim zidovima, ubij peder. A to nije nešto novo, to nije bolest, to je stanje, fizičko stanje organizma koje je opet, koje je nasleđen, koje je novostečenim vezama, odnosima, bliskostima jednih među drugih osoba istog pola i razvijaju onda tu vrstu jednog malo poremećaja, ali mi to u porodici moramo i to da razrešimo sa decom. I naša deca imaju vrlo malo informacija od nas kao da. Ali još opasnije što nemaju informacija, ne smeju li pokazivati lošu sliku čoveka. To je najvažnija obaveza, najveća potreba. I sad mi smo došli u to stanje, niti veće potrebe za spas porodice, niti manjeg učinka. Nas sami za spas našeg. Ja vam govorim to naglašavam jer sam u 70. godini. Ja nemam nikakvu budućnost. Naravno, želim da moje dece budu, ali imam jednu potrebu i veliku obavezu pred sobom, pred Bogom, da ovo pameti što je još meni ostalo, bilo koliko malo, da pokušam zajedno s vama da vas navede, da mislimo o tome, spas nas je u nas, spas naše porodice je u ocu i majci. Zdrava deca naša će biti od naših zdravih pristupa deci i njihovog usmerenja. Nije moguće da ne može porodica da zaustavi da deca izlaze u 1 sat noću. Deca od 12 godina. To nije moguće. Znači mora da bude neki, što bi rekli novim srpskim rečju, konsenzus među građanstvom, da kažu da moraju sa svojom decom porazgovarati, navesti sve te opasnosti koje ih vređaju za ta iskušenja. Pa onda će se zatvoriti bilo kako. Onda će i vlast biti problem. Pa mi vlasti aplaudiramo, mjesto da kažemo u 11 sati mora biti podključen. To postoji, mi hoćemo u Evropu, ali da Evropa nama da nam pare da mi trošimo, pijemo cijelo noć i da puštamo decu da landraju po selu. To ne. Mnogo smo mi napravili grešaka, jer za vreme Broza i mali Brozović, onih 10 godina posle njegove smrti, kočnice su polako spuštali, i ručaj, i nožna, i onda kad smo se otkočili, željni tog materijalnog, tog čovnog doživljaja, mi smo sve da probamo. Nije važno da li je kiselo, gorko, ljuto, džabe, tuđe, daj ga. Ali da ne govorim koliko je to sve opet. I Evropa nama treba da nas nauči da radi. Ali mi red moramo držati mi sami. Nema Evrope koja će ne. Biće to, ako budemo potpuni robovi njihovi, ne da Bog da se to desi, jer mi smo bili u ropstvu. Ne samo mi u prošlom veku, tih 8 godina, prvog, drugog svjetskog rata. Bili smo pred toga 5 vekova potomci. Ništa to nije naučeno. Mi smo sad raspasani i raspajasani do Boga. Sad ću vam reći, pošto ima dama ovde, koliko smo mi pohotljivi i pomodani, goli pupkovi. Naša deca. Priroda. Sad neću reći stvoriti, neću reći Gospod. Vi verovatno i dalje verujete u Darwinovu teoriju evolucije i pojas je taj centralni deo čoveka koji vezuje podpojasni i nadpojasni deo tela. Nadpojasni deo, pogotovo kod žena, da ne izaziva sablazan, ako bi bila gola. Govorim o
Evropi, u Srbiji u kojoj živi. A potpomocni deo da zaštiti od povrede, od infekcije, od prehlade. Mi idemo, suknjica je pedalj iznad kalice, a go trbuh. I to naše majke puštaju tu decu da izagraju. Očevi vjerojatno taj autoritet nemaju, jer majka je veći stručnjak za to nego što je otac. Naravno, to niko od nas, nikakva Evropa, nikakvi masoni, nikakvi, ne znam, nije zaverenici protiv nas, Srba, ne traže od nas da se tako ponaša. I ako nam je priroda to dala i obavezala, zašto nosimo kaiše? Možda nosimo lastiče. Kaišne treba da nam učvrsti taj deo na to. Ovo navodim kao jedan primjer koji je banal i koji vi verovatno ne razmišljate. Ja se usuđujem da taj ugao posmatram, ponudim. Ništa nije sporno lepo na ženskom detetu i na muškom. Ništa. Ali nije sporno ni to da to mi zamislimo. Pa pogotovo ako to tražimo da bude naše. Ne bukvalno kao posed, nego bukvalno kao jedan uzvišeni letoželj. Onda pusti, nek priroda to sakrije od mojih grešnih, pohotljivih očiju, a onda ću ja, kad uspostavimo te očijukanjem talasne dužine, da mi možemo da podelimo sve to što nam je Bog i priroda i roditelji dali, onda ćemo to i sami razviti kao što se poklon razvija koji se dobije sa mašnicom. Pošto sam ja dugo ovo govorio, a rekao sam kratko, onda računajte da deda se malo izgubio. Ako vi imate bilo kakvu primjedbu na ovo što ja govorim, i ako mislite da ja mogu, ali kratko, da nešto odgovorim, a to isto se odnosi i na Joca, i na profesora Doskovića, i na Vesu tradicije. Jer tradicija je deo srpskog pokreta obnove. A srpski pokret obnove je trajna potreba ovog naroda. Vuk Drašković ima najviše neprijatelja u Srbiji. I meni kad čuju da sam iz srpskog pokreta obnove, kaže šta ćeš ti, onda počinjem da grde Vuka i to. I naravno ja, nema potreba da ga branimo, zna sam da se brani. I ja kažem, a mislite da nama ovakima ne treba nikakva obnova ovom našem narodu? Tradicionalno, duhovna obnova, pod 1 i pod 2. Jer nam mi uživamo u svemu što nije naše. Naveo sam to, imena. Bio sam sa Vladikom Lavrentijem u hali sportova, gde je Abrašević, dično društvo, 1905. godine osnovan, znači 110 godina. Izvore trbušni ples pred Vladikom. Deca sa golim trbucima su maltene gola. Pa čekaj, to naša tradicija. Pa što zoveš Vladiku tu da mu pokazuješ trbušni ples? On je monah. Evo, to su mali, ali kumulirani gresi koji dugo traju, koji nas uvode u provaliju, u ambisu, nestane. I sve ovo što materijalno stvaramo, kamiona, avione, dvorce, bit će, posjedovaće neko drugi koji je pametniji od nas. A oko nas pametniji ima mnogo. Imamo Šiptare pametniji od nas. Imamo muslimane pametniji od nas. Lako će li ovo uzeti za posjed, ako mi ne budemo. Hvala.